Ki Nungalam Karibhoy Livestock and Supplier Association RBL and SA hak arpsantrik Naiwin. Kilami syakmat ben pensyai ba halor ka jingkno jingki persya yai katanat pulit ribhoy bagi don ki pulit ki basyam pisa ni ki kali kit masi bat ujor ru halor ka ni syau Deputy Commissioner Karibhoy hagakat kendai trik Naiwin arjar pesan. Habakran Shakilat Patai Kubor, President Karibhoy Livestock and Supplier Association, ubak pensyangan Shla, ulaong babarok kiri jingkeno persya yakatran pulen bagi lumpisa na kikali kit masi, kedai kebela pensengutu bakla di kikatu kan ikidkan, bat haka jing shisha, ki pulet kita lasi kikali ki bamdan kan dan sla, banteklah kami kikali bapen kenyan. Kaliang jungi ke Karibhoy Livestock and Supplier Association. Hadin ke jungi kenduk jungi bat UDC jong ke Karibhoy District ke kat kendai tarik. Dia ketu ke singi hadin mengiladap ikran bat UDC ngila Aisyah ke Kubor long bagi lat patai Kubor. Dia USP daga mensim ke jing sukia ula sim ya kena ke kam ke bamangi ngi komplain sya UDC bat ngila ai kopi sya USP. Dan mandat singi ke arpusan tarik USP ulakot ingi ke asyon de ngiladap banwan yekran bat USP de ki bakum ke asyon ngi angnut ngi kerman ngi sungtenat banong ke negapor ban yethu syapi barok ke pajba ba USP upediang yangi klam da bu kano ke kendon uai yangi daka uai upenpau ke keti kemon kediang ban hirap yangi ke asyon bangin dengla ban trei kini ke kam harengkat bat ke jingtip jong ka office jongu te nakaliang jongi ke asyon ni ka bakam sukuman ke long bahadin ba nakabor pulit kilakang ban kit mar syodo akini ki arsingi laisingi mangai ki babun ki pajba ki don ka jingdu mensim halor kene ke kam andre ke basutenat bau SP mentan aga jingi keren jungi ula sya banaduk mentahi ba kini kimar syodo jungi ki balak menolong ki masi ki senyang kita terter kin yat hi kumba juyat ki por ki mensua te nang ne sukmat lada don ke ba ki member jung asyon lene ki outsider jung asyon ki ba kindu ki jing ya selenti de tang nakadau jing checking jung pulit ki national highway ne kumno ada ki don keno ke jing ya kin subha ban kontak syua sangi ke asyon kenang bengin yo ban penbait bat ke police department nga kerpat nomor kata baru ke member bakim dai ban le trumur ban le sungsit nagbenta ke jing bit ke jing biang ke jing long ke way haka them ribhoy jungi ban kentiu iway lord iway ka jing komplain jungi syau DC ke long ba kini ki kindet sungi ke don ka jing checking jong ki police sekini ki national highway te kidon ki para members ki ba let's say ki bombiang ki kot kesla jong kali ne kuno ki sya ngat ka pain ka ba katkum ke jing dawa jogaan andre kita ki perlok jungi ki ong ba ka la menlong daga jing kit masih ingin sya pain san hajar nen si hajar ar hajar kumta terter andre andang ilai keren stuk bah bat USP wong iklam simmi ka angel jong ketiga masih andre habangi PUE ka news nakapor nadu no musting terter sanengi ju checking aki por menmit te kata kamut tang kali masih andre gino kali ki bombiangkot biasla ye kata ngin habiat ketum ka an kata kadai kecing batai jong USP hangi ka asyan ngi ka asyan bat USP haduk mentah hadin bangil adap menikran dak basai ber USP kamdon su keno ke ba wit kalalong bait ke ba bait bat ke berhenti